السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dukomeje igitabo cyacu cya fiqh manhaj السالكين وتوضيح الفقه في الدين. ejo twatangiye umuryango Sheikh yahaye izina rya faslun, igice. Faslun, iki ni igice, fil miyahi, kubijyanye n'amazi. Faslun, iki ni igice, fil miyahi, kubijyanye n'amazi. Arangira avuga ati wa amma salatu, ngiye gusubiramo nihuta kubera ko ejo twarebeye hamwe ibi ndi gusoma kugira ngo dukomereze aho twagarukiye inshallah. Wa amma salatu, naho iswala, falaha shurutun, ifite ibisabwa, tatakaddamu alayha, bibanziriza, biga ifite conditions zibanziriza. Faminha, muri ibyo bisabwa, muri izo conditions harimo at-taharatu, harimo isuku, kwisukura. At-tahara ni isuku, mu bisabwa by'iswala bibanziriza ni isuku. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze iti, la yakbalu Allahu salatan, Allah ntajya yakira iswala yariyo yose, bighayri tahurin, nta suku, mbega nta suku yabayeho kuri nyiri iyo swala. Muttafaqun alayhi, iyo hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim. Arangije Sheikh aravuga ati faman lam yatatahhar, wa wundi utisukuye min al-hadath al-akbari, mu mwanda mukuru udafatika, wal asghari, no mu mwanda muto udafatika, utisukuye yikuraho imyanda. Faman lam yatatahhar, utisukuye min al-hadath al-akbari, yikuraho umwanda mukuru udafatika, wal asghari, anikuraho ngo yisukure, na wa wundi utisukuye ngo yikureho umwanda muto udafatika, wan najasati, anikureho n'umwanda najisi, ni bya bindi biba byavuye mu muntu. Hadath ni ikintu kiba ku muntu, kigatuma kikamusaba gutawaza. Hadath ni ikintu kiba ku muntu kikamusaba gutawaza. Yari hadath inkuru imusaba koga ngo tuzi kubibona, yari ntoya bimusaba gutawaza. Rero hadath ntoya ni ukuba hasoga kimwe mu nzira cyangwa se mu nzira zombi z'imbere n'inyuma, mu bwambure bw'imbere n'ubw'inyuma. Hanyuma najasa ni cya kindi kiba cyasohotse ubwacyo, nkuko twavuga umwanda muto n'umwanda mukuru, iyo ubwayo bari najisi. Rero iyo najisi yamaze gusohoka, ntabwo umuntu igihe unatayisukuye ngo ayikureho mu myambaro ye, ayikureho ku mubiri we, anayikureho, anayegezeyo ngo ayikure ahantu agiye gusarira, mu gihe umuntu atisukuye ngo ayikureho, icyo gihe ntabwo iswala yakirwa. Fala salata lahu. Turebeye hamwe ubusobanuro buke kuri iyi masala twize ejo, nuko Sheikh yaravuze ati faminha at-tahara, muri ibyo bisabwa harimo isuku. Arangije niyo suku akora iki? Atanga ubusobanuro buke kuri icyo kintu. Rero aho yavuze ati faman lam yatatahhar min al-hadath al-akbar wal-asghar wan-najasati fala salata lahu, nuko hangaha ubusobanuro turi bufate, mwandike ubusobanuro kandi mubwandike mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo ndasoma mu cyarabu cy'ikinyarwanda ariko ngiye murabwandika mu kinyarwanda kugira ngo bitabatinza. Ubusobanuro nuko wat-taharatu min al-hadathi al-akbar, kwisukura wikuraho umwanda mukuru udafatika, kwisukura wikuraho umwanda mukuru udafatika, takunu, bibaho bil ghusli, bibaho umuntu yiyuhagiye. Kwisukura umuntu yikuraho umwanda mukuru udafatika bibaho bil ghusli, bibaho umuntu yiyuhagiye akoga ijanaba. Cyo ni cyambere. Kandike kwisukura wikuraho umwanda mukuru udafatika bibaho umuntu yiyuhagiye. Uko kwisukura bibaho umuntu yiyuhagiye yoza ijanaba. Cyo ni cyambere. Ko twabonye ko ngo wawe utazisukura mu mwanda mukuru, wawe utazisukura ngo yikureho
umwanda mukuru udafatika. Azisukura gute? Kwisukura ibyo turi kwandika hanga mwandike kwisukura wikuraho umwanda mukuru udafatika bibaho bikorwa bil ghusli, bibaho umuntu yoze yiyuhagiye. Mbega kwiyuhagira bivugwa hangaha nukoga ijanaba. Cyo ni cyambere. Icya kabiri kuko Sheikh yavuze ibintu bitatu. Yavuze ibintu nyuma ya hadithi, yavuze ibintu bitatu aravuga ati faman lam yatafar min al-hadath al-akbar. Cyo ni cyambere. Ijambo al-hadath al-akbar mu magambo ya Sheikh muce hakarongo mwandikeho rimwe min al-hadath al-akbar. Iryo jambo rya al-hadath al-akbar muce hakarongo mwandike rimwe. Wal asghar ni jambo asghar muce hakarongo musi mwandikeho kabiri. Ni jambo asghar muce hakarongo mwandike kabiri. Wan najasati ni jambo najis murice hakarongo mwandikeho gatatu. Ibyo no kugira ngo bize kudufasha mu kubiha ubusobanuro n'uburyo umuntu yisukura yikuraho umwanda w'ibintu uko ari bitatu. Ahangaha mu busobanuro nuko tubwira duti kwisukura wikuraho umwanda mukuru udafatika takunu bibaho bil ghusli, bibaho umuntu yiyuhagiye cyangwa se bibaho hakoreshejwe kwiyuhagira. Cyo ni cyambere kwiyuhagira koga ijanaba. Niyo nabwiye mwandike rimwe kabiri gatatu kugira ngo bibafashe gusobanukirwa. Ubu ni ubusobanuro bw'ingenzi bisaba ko abantu batabusimbuka ahubwo bakora iki? Babwandika kugira ngo bibashe kubafasha gusobanukirwa isomo. Icyo ni cyambere. Icya kabiri wa taharatu min al-hadath al-asghari takunu bil wudu'i. Mwandike kabiri wa taharatu no kwisukura min al-hadath al-asghari wikuraho umwanda muto udafatika. Kwisukura wikuraho umwanda muto udafatika bibaho bil wudu'i hakoreshejwe gutawadha. Kwisukura wikuraho umwanda muto udafatika bibaho habayeho gutawadha. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu mwandike gatatu. Icya gatatu wa taharatu minan najasati takunu bi izalatiha no kwisukura wikuraho umwanda. Mbega wa mwanda uba wasohotse mu muntu, yaba umwanda ukomeye n'umwanda woroshye. Kwisukura wikuraho umwanda bibaho bi izalatiha hakoreshejwe kuwukuraho, kuwegezayo, kuwukuraho uri muri kimwe muri bitatu. Kuwukuraho waburi ku mubiri w'umuntu iyo muriho nko ku umwana yamunyariye, icyo gihe agomba kwisukura awukuraho, awukaraba, agakaraba akawikuraho akawegezayo. Igihe uri mu mwambaro nko ku mwana yamunyarira ku mwambaro, icyo gihe n'umwambaro akora iki? Asaba kuwukuramo akambara undi cyangwa se akamesa hahandi umwanda wageze. Naho iyo uri ahantu ari busarire nko ku mwana yaba yanyaye ahantu ari busarire, icyo gihe bisaba gusukura aho hantu, cyangwa se niba ari umusala umwana yanyayeho uwo musala bakawusukura kawusariraho nyuma yuko amaze kuwusukura. Wallahu a'lam. Ni ibintu bitatu Sheikh yavuze tumaze kutangira ubusobanuro. Icya mbere twavuze kwisukura wikuraho umwanda mukuru udafatika bibaho bil ghusli, bibaho umuntu yiyuhagiye. Kwisukura bikorwa umuntu yiyuhagiye. Cyo ni icya mbere. Mbega umuntu yoze janaba. Icya kabiri kwisukura wikuraho umwanda muto udafatika bibaho umuntu atawaje, bikorwa umuntu atawaje. Mbega bimusaba gutawaza. Atatawaje uwo mwanda ntiwamuvaho. Icya gatatu kwisukura umuntu yikuraho najisi, yikuraho wa mwanda watumye agira umwanda udafatika muto. Nkuko urugero umuntu yahumeka twabyita gusura, kuba umuntu yasura iyo ngiye bari hadafi ntoya, aba ari umwanda muto udafatika kuba umuntu yasura. Iyo umuntu rero asuze uwo ngo aba ari umwanda muto udafatika, icyo gihe kuwikuraho uyu mwanda muto udafatika
kugira ngo kuveho nuko bibaho watawaje, utatawaje ntushobora gukora iki, ntushobora kuvaho uwo mwanda muto udafatika. Ubwo ni urugero ntanze. Cyangwa se kuba umuntu yaryama agasinzira agatakaza ubwenge, agasinzira ibitotsi biremereye. Hari itandukaniro ryo gusinzira no guhunyiza, ni ibintu bitandukanye. Gusinzira ni bya bitotsi umuntu aryama ntamenye ibiri kuba mu bintu bimukikije. Icyo gihe iyo ari guhunyiza ntabwo byangiza isuku ye. Ugusinzira turi kuvuga byangiza isuku y'umuntu ni ukuba umuntu yasinzira ibitotsi biremereye ntamenye n'ahari, ku buryo ibikorwa byose ataba azi uko biri kugenda. Icyo gihe ugusinzira kw'ibitotsi biremereye ni umwanda muto udafatika. Kugira ngo umwanda rero awisukure, yisukura wikuraho, agomba gutabaza. Izo ni ingero ndi gutanga kugira ngo umwanda muto bisobanuke neza. Naho wa taharatu minan najasati, kwisukura wikuraho najisi, umwanda. Najisi ivugwa ahangaha ni ya najisi ibigaragarira amaso nk'inkari, cyangwa se umwanda uturuka mu bwambure bw'inyuma. Iyo najisi bikoze iki? Najisi bifite umubyimba, ni umwanda uba ufite umubyimba, bisaba gukora iki? Gusukura. No kuwusukura bisaba kuwusukura bi izalatiha, uwukuraho. Iyo ari umwanda w'ubutembabuzi, icyo gihe uwukuraho ususeho amazi, uhasukuza amazi aho uwo mwanda wageze, nk'inkari n'ibindi nk'ibyo mu bintu bijyanye n'ubutembabuzi. Naho iyo ari umwanda ufite umubyimba, nk'umwanda ukomoka cyangwa se uturuka mu bwambure bw'inyuma, icyo gihe umwanda bisaba kuwukuraho bi izalati, ugomba kuwukuraho mbere yo gusukura aho hantu. Ntabwo wavuga ngo ugiye kuhasukura ngo usukeho amazi utawukuyeho, ugomba kubanza kwegezayo umwanda. Wallahu ta'ala a'lam. Dukomeze. Nyuma y'aho ngaho Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah aravuze ati wa taharatu naw'ani, no kwisukura. Agarutse ku ijambo kwisukura. Wa taharatu, no kwisukura, naw'ani, biri mu moko abiri. Wa taharatu, no kwisukura, naw'ani, biri mu moko abiri. Mbega ahangaha ni ukwisukura muri rusange. Tumaze kubona kwisukura, ikigamijwe mu kwisukura ahangaha Sheikh yahereyeho ni ukwisukura umuntu yisukura yikuraho umwanda mukuru udafatika n'umwanda muto udafatika na najisi ubwayo, na wa mwanda ubwawo twamaze kubona. None arangije agaruka no kwijambo kwisukura muri rusange. Agarutse no kwisukura muri rusange. Mbega kwisukura umuntu atawaza n'ibindi nk'ibyo. Aravuga ati wa taharatu, no kwisukura, naw'ani, birimo amoko abiri. Ahaduhuma, ubwoko bwa mbere muri yo, ahaduhuma, ubwoko bwa mbere muri yo, at-taharatu bilma'i. At-taharatu ni ukwisukura bilma'i, ukoresheje amazi. At-taharatu ni ukwisukura bilma'i, ukoresheje amazi. Ni ukwisukura ukoresheje amazi. Ushobora kuvuga ati ni ukwisukura ukoresheje amazi, cyangwa se ukandika ni ukwisukuza amazi. Byose biremewe. Ubu ni ubwo bwa mbere bwo kwisukura. Wahiya al-aslu, ari nabyo shingiro. Wahiya, ari nabyo, mbega ku kwisukuza amazi, al-aslu, nibyo shingiro. Mbega nibyo shingiro byo kwisukura. Ishingiro ryo kwisukura ni ukwisukura ukoresheje amazi, niryo shingiro. At-taharatu, ubwa mbere muri yo, mbega muri ayo moko abiri, ahaduhuma, ubwa mbere muri yo, muri ayo moko abiri, at-taharatu ni ukwisukura bilma'i, ukoresheje amazi. Wahiya, ari nabyo, mbega uko kwisukura, al-aslu, ni nabyo shingiro yo kwisukura. Arangije aravuga ati fakullu ma'in, buri amazi yose, nazala minas sama'i, yamanutse aturutse mu kirere. Fakullu ma'in, buri amazi yose, nazala, yamanutse minas sama'i,
aturutse mu kirere. Fakullu ma'in, buri amazi yose, nazala, yamanutse, minas sama'i, aturutse mu kirere. Cyangwa naba'a minal ardi, cyangwa agakomoka mu butaka. Naba'a, cyangwa yakomotse minal ardi, mu butaka. Ubwo murandikaho isoko. Yakomotse mu butaka, amazi yakomotse mu butaka ni amazi y'isoko. Murandikaho amazi y'isoko. Nyuma yo kwandika ngo cyangwa yakomotse mu butaka, ubwo murandika munsi hagati y'udukubo amazi y'isoko. Fahuwa tahurun, ayo mazi abasukuye. Fahuwa, ayo mazi, tahurun, abasukuye, anasukura. Mwandike gutyo. Fahuwa tahurun, abasukuye, anasukura. Mbega abasukuye, anasukura ibindi. Asukura. Naam. Barakallahu fikum. Nujya nsubiremo. Fakullu ma'in, buri amazi yose, nazala, yamanutse, minas sama'i, aturutse mu kirere. Naba'a minal ardi, cyangwa yakomotse mu butaka. Ubwo murandikaho amazi y'isoko. Fahuwa, ayo mazi, tahurun, aba asukuye, asukura. Aba asukuye, mbega y'ubwayo, asukura, mbega asukura ikindi kintu. Barakallahu fikum. Arangije avuga ati yutahhiru minal ahdafi, ngo ayo mazi yutahhiru, asukura, minal ahdafi, asukura, akuraho imyanda idafatika. Yutahhiru, asukura, minal ahdafi, akuraho imyanda idafatika. Ubwo tuvuze imyanda idafatika, imyanda y'amoko abiri twize ruguru. Kubera ko ashyize ijambo al ahdath mu bwinshi. Hadath ni umwanda mu bumwe udafatika. Nayo yavuze ahdath, ubwo ni imyanda idafatika. Nituvuga ngo imyanda idafatika, murahita mumenya yuko ari imyanda y'amoko abiri, umwanda mukuru udafatika n'umwanda muto udafatika. Yutahhiru, ayo mazi asukura, minal ahdathi, akuraho imyanda idafatika, wal akhbathi, n'imyanda ifatika. Wal akhbathi, n'imyanda ifatika. Wal akhbathi, n'imyanda ifatika. Walau taghayyara lawnuhu, kabone n'ubwo, walau, kabone n'ubwo, taghayyara lawnuhu, yahindura ibara ryayo, ayo mazi. Walau, kabone n'ubwo, taghayyara lawnuhu, ibara ryayo ryahinduka, ry'ayo mazi. Mbega kabone n'ubwo ibara ryayo ryaba ryahindutse, ry'ayo mazi. Amazi yahe ari kuvuga ni amazi yavuzwe ahagana ruguru. Mbega ngo buri amazi yose yamanutse, akomotse, aturutse mu kirere, ubwo ni amazi y'imvura. Haramurandika amazi y'imvura. Naba'a minal ardi, cyangwa se yakomotse mu butaka, amazi y'isoko. Aya mazi avuze y'amoko abiri aba asukuye, asukura. Asukura, akuraho imyanda idafatika. Mbega imyanda idafatika y'amoko yose uko ari abiri. Wal akhbathi, n'imyanda ifatika. Walau, kabone n'ubwo, taghayyara lawnuhu, ibara ryayo ryahinduka, ibara ry'ayo mazi ryahinduka. Ta'muhu, cyangwa uburyohe bwayo. Ta'muhu, cyangwa uburyohe bwayo, bw'ayo mazi. Mbega kwa kundi umuntu ashobora kunywa ayo mazi akumva uburyohe bwayo bwahindutse bitewe n'aho ayo mazi yashyikiye, yaba ari amazi y'isoko cyangwa se amazi y'imvura. Kawe nubwo yaba yahinduye, ibara ryayo ryaba ryahindutse.
au ta'amuhu cyangwa se uburyohe bwayo, au rihuhu cyangwa impumuro yayo, au rihuhu cyangwa impumuro yayo, bishay'in tahirin kubera ikintu gisukuye, bishay'in kubera ikintu tahirin gisukuye, mbega kabone nubwo yaba yahindutse ibara ryayo cyangwa uburyohe bwayo cyangwa impumuro yayo, bishay'in kubera ikintu tahirin gisukuye, ayo mazi yararimo, mbega ayo mazi yakoze iki? Ayo mazi yararimo. Ariko bigomba kuba kugira ngo ayo mazi agume mu imerere yayo wo gusukura, nuko agomba kuba yahinduwe ibara cyangwa uburyohe cyangwa se impumuro mu gihe yahinduwe n'ikintu gisukuye, ikintu gisukuye. Ikintu gisukuye ni nko kuba nk'ibiribwa cyangwa se isabune, ukumva impumuro y'iki? Ayo mazi afite impumuro y'isabune, afite impumuro y'ibiribwa, cyangwa se ayo mazi akaba yagira impumuro y'ikindi kintu cyari kiri ku ruhande. Urugero nko kuba ayo mazi yaba ari ahantu iruhande hari intumbi y'ikipfishije, hari intumbi y'inyamaswa yipfishije cyangwa se yapfuye, icyo gihe ntumbi bitewe nuko ayo mazi yegeranye n'intumbi, ayo mazi iyo mpumuro, ayo mazi akaba yafata impumuro ya ntumbi, ariko atari uko iyo ntumbi iri mu mazi, ahubwo nuko yari iri ku ruhande, ariko amazi agakora iki? Akagira impumuro ya ntumbi. Iyo mpumuro nayo ntacyo ibitwaye, cyangwa se uwo munuko ntacyo ubutwaye ayo mazi, kubera ko ni ikintu gikoze iki? Ni ikintu kiri ku ruhande kitari mu mazi. Wallahu a'lam. Dukomeze. Sheikh aravuga ati kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nkuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti, kama qala an-nabiy, nkuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti, innal ma'a tahurun, mu by'ukuri amazi arasukuye, arasukura. Innal ma'a, mu by'ukuri amazi tahurun, arasukuye, arasukura, la yunajjisuhu shay'un, nta kintu kiyanduza, nta kiyanduza. Innal ma'a tahurun, mu by'ukuri amazi tahurun, arasukuye, aranasukura, la yunajjisuhu shay'un, nta kiyanduza. Barakallahu fikum. Aranje aravuga ati, baravuze bati rawahu ahlus sunani, iyi hadithi yakiriwe n'abamenyi ba sunan, iyi hadithi yakiriwe n'abantu ba sunan, wa huwa sahihun, ni impamo, iyi hadithi ni impamo. Rawahu ahlus sunani, yakiriwe n'abamenyi ba sunan, wa huwa sahihun, ni impamo, ni impamo. Iyi hadithi mbega ni sahih. Iyi hadithi Sheikh yavuze ahangaha ni igice cya hadithi yazanye muri hadithi aho abasangendo b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam babajije intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ku bijyanye n'amazi y'iriba ry'ahantu bitaga Budaa. Iyo niyo hadithi Sheikh yazanye, ariko azanye igice cya hadithi, ariko hari amagambo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabajijwe ibona kuvuga aya magambo, ibyo bita sababu urudi al-hadith, impamvu yatumye hadithi ibaho, impamvu yatumye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ivuga hadith. Nuko nkuko iyo hadithi Sheikh yavuze ko yakiriwe n'abamenyi ba sunan, harimo na Jami'u Tirmidhi, igitabo cya Imam Tirmidhi. Tugiye gusoma riwaya iri mu gitabo cya Tirmidhi, ari nayo hadithi turi busorezeho. Turasoreza kuri iyi hadithi, hanyuma ibisobanuro tuzaga ku bisobanuro by'iyi hadithi inshallah mu buryo burambuye icyumweru gitaha inshallah. Tugiye kuvuga gusa impamvu Sheikh yazanye igice cya hadithi, tugiye kuvuga hadithi yose uko byagenze kugira ngo intumwa y'Imana ivuge aya magambo, hanyuma tuzagaruka ku busobanuro bw'iyi hadithi ubutaha inshallah. An Abi Sa'id al-Khudri, biturutse kwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Allah amwishimire, qila, iyi ni hadithi ndi gusoma ni hadithi yo ku ruhande, ndi gusoma hadithi yose mu gitabo nta irimo turi kwiga ahangaha.
Sheikh yazanye igice ariko nye fashe nagiye kureba hadithi mu gitabo cyayo yose ko yakabaye nuko byagenze kugira ngo intumwa y'Imana ivuge amagambo ikiriho nukumviriza hanyuma tuzandika ubusobanuro cyangwa se tuzandika ibisobanuro birenze ubutaha inshallah biba byiza kumenya hadithi yose ko yakabaye mu gihe biri ngombwa عن أبي سعيد الخدري بترسه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله mwishimire قال يرفزتي قيل intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yarabajijwe iti ya Rasulallah yewe ntumwa y'Imana ya Rasulallah yewe ntumwa y'Imana atatawadda'u min bi'ri buda'ata wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyad wa luhumul kilabi wan natanu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء urabona ko iyi hadithi yuzugire nk'ibane bivuze amagambo hari amagambo yari yabajijwe imbere yuko yavuga uyu musayindi aravuga ati ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarabajijwe iti yewe ntumwa y'Imana ese watawaza wemere gutawaza mwiriba ryaho bita budaa mwiriba rya budaa kandi iryo riba rijugunywamo alhiyab ibitambara byakoreshejwe mu kwihanagura mu guhanagura imihango amaraso y'imihango kandi iryo riba rijugunywamo ibitambaro byakoreshejwe mu guhanagura amaraso y'imihango waluhumul kilabi hajugunywemo muri iryo riba intumbi z'imbwa wanatanu n'ibintu binuka mbega n'imyanda inuka ese watawaza amazi yo mwiriba rya budaa mbega ry'ahantu bita budaa kandi iryo riba rijugunywamo ibitambaro byakoreshejwe mu guhanagura amaraso y'imihango hajugunywemo intumbi z'imbwa hanajugunywemo ibintu binuka imyanda inuka intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti innal ma'a mu byukuri amazi tahurun arasukuye aranasukura la yunajjisuhu shay'un nta kiyanduza mbega nta kiyanduza ngo kiyambure isuku yayo tuzarebera hamwe niyihe ngano y'amazi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari igamije itanduzwa n'imyanda yagwamo muri iyo ngano ko ntago ari amazi yose hari ingano idini yadushyiriyeho yuko amazi nageza muri iyo ngano icyo gihe amazi ntabwo umwanda wagwamo wose ntabwo wakwanduza ntabwo wakwambura isuku ayo mazi yaba afite wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh